no emu ena enyem nwanwan so se obetumi so akasa e de afa eye ba wo ba ye ekwan a wetumi afa so ama economy no agina enyem nwanwan so obetumi akasa de afa ho saa okay ena ebiemu nso no enyem nwanwan se obetumi akasa e de afa oman no ba bi obegi oman ni di free ye ene ba bi e de aba beduro mfimpimienu ne adronu nan mfimpimienu ne adronu num ebepem mfimpimienu ne adronu nsian anamuntu a watu e de afa ho ene afin so no ekwan e betumi afa so ebebo so these are some of the things ninu ase obisa me a enyem nwanwan se betumi pie efri mampani ni speech mu. oh okay na yenhwe we na no mensan ka picture ni video bi a be 2 p.m. na was say members of parliament eba betena se mensan ka ye nra nso menya ehun popoye the same thing nra say nem say majority nipa 7 and minority nipa nso 1 as at no 10 a.m. na me follow pa behind the scenes no more enne saying na womo ahokeka ne sitie omanya ba number na te saying wo ho Ninu ameda so ene no me sure say omu bedi omu mre agro te tani aye mpembe na omba bedi no ni emi hu ni say dom kuma no asisi omu ho asi dom kase no so aboabo omu ho e ma akwa aba na every month no beso na bi omu start to do no ni de ebe mo wan ka to san say nyema okoso wa nyina bi abanse so the informant pani ba to see for my ready but say dia no kanu bi anu bi o maintenance ya sia ni amen na din say be bro eye no ndu ba ko so ko basa bia se ne dom kuma no enu o mu di kan e bi se mi tu jackson ni say o mo twa ba na di niema bi so say bia kan speech ni ho a onhwe na on reverse no correct mo ma ni mbremu enu so betumi ama delay an kakra betumi abam whatever way no ye wa ha ye wa twani mu a ye hwese o betumi bi o mo mreso. me refer mu question is attendance no or parliament and pay yet is saying Attendance no enye encouraging as we are expecting but we are hoping that shafe na no abo impino by no kunde attendance no be ko we can say bi no se no mo ba and traffic pa so o krum